Bulan, Bulan everybody. We have reached the Madison Square Garden. So we are here at night. So you can see all the lights. It's really, really beautiful. It's gorgeous. So we decided before we go and catch our train at 9:52 to New Jersey, that's where we live. We are going to interview Lavaux. Yeah? So just to make a 24 degrees, is it 24 degrees? No, 24 hours, 360 degrees turn to show you that that's the Empire State Building right there. Bula everybody. Let us know where you're logging in from. And then we're turning around. There's Lavaux. Bula Lavaux. And that's the Madison Square Garden. Look at all the lights. Aren't they beautiful? And this is down below. There's the train station. Penn, New York train station. Yeah, that's where we're going to take the train to go over to New Jersey. Now, there's another train station. It's called the Grand Station. That's where, when I traveled here last year from Washington, D.C., I got off at that train station. But here, it's the Penn, New York train station. So just to know, there are two large train stations here. Yeah, the Grand train station, and the Penn, Penn. I think it's for Pennsylvania. Yeah, Lavaux? Yeah, Pennsylvania. All right, you ready for this Talanoa? And that's a yellow cab, the well-known New York yellow cabs. Yeah, everybody knows they're everywhere, and they're so nice. The drivers are so nice. And we just got on in one of the cars, and they dropped us, and he's from Georgia, and we had a nice conversation, and he told us that Joseph Stalin is from Georgia. That's another story. So anyway, Lavaux, before we go and catch the bus, not the bus, the train, just tell us what was your experience today in touring around the New York City, the Big Apple, the city that never sleeps. Oh, sorry. I feel like I'm from New York. A big bus. Yeah, the big red bus. Yeah. New Top, Yeah. Yeah. Nambas yan na kira wabag sa kasangan na nangon sa kaya bakandong New York City. Wakam bimbi na Times Square. Times Square. Kira utombal sa Times Square kira level the makina. Yeah, kira mutua sa bakandua from the upper New York to north to the south. Kira ya dai number 2 bare may mini una chicken na World Trade Center. World Trade Center. World Trade Center sa taratal kin na bibaka na nulebu, but to sa taratal dan taman ni bale bakita I think it's the tallest currently in New York. Wala sa tibo sa barat, yeah. Kita le kere batiki sa lalaki mo bata chico, kita le bonto sa rabanan tanawang, kita le sa na Statue of Liberty, yeah. Sana orang-orang, underkana antara dengan bicara bagai orang kanda ko New York, nanti kalau cuk American, this is the biggest state na uli tamat, Yeah. Tara besar Los Angeles, Dia sa anda kaya tunggu pada Madison Square kan, nanti kan dalam ni dina. Yeah. Ada urut bakal nak tunggu na Empire State Building sa dua. Yeah. Ada urut bayan. So there's a yellow cabs. So if you visit New York one day, just know that Dr. T and Lavaux was standing here one evening on June the 2nd. Yeah, June the 2nd. Okay, Lavaux, vamos a drogali live my valley. When we get to our hotel, we can do a live. Yeah. It's too good. It's a place that you can come and visit. Yeah. Naka. Yeah, naka. Yes, naka valevu, naka na my we'll just have a look at this place while we're going to the train station. So we'll just see what's in front of us. Thanks for stopping by. So it's so nice to be here at night. That's the Empire State Building. One more round.
and Madison Square Garden. Yeah. So nahua. Welcome to Nandi. Kita sangat lang kami na train station. Karon na lang ko New Jersey. So this is the New Jersey Transit. Lang ko nabibo no Kertalesto to all the different suburbs to Long Island, yeah, and we're going to New Jersey. Newark Penn, 9:48. Oh yeah, 8 minutes. Check 10. Yeah, satu yan nabuno kerulakina na kena number and the track number. So we have to go to track number 10. Puno ni small ticket ya, buy a ticket. Yeah, we already bought our return ticket, so like we don't have to worry. So all the tracks are numbered. Tekmumika number 2, 1 on the other side, and that's number 8. So we're going to 10. Oh, your Newark station. You say Newark? Yeah, Newark Penn. Yeah. Oh, sorry. Go first. Oh, thank you. Thank you for joining us on this trip to catch the train. So here we are. That's number 10 and track number 10, this one. Sandal to boarding. Yeah. Okay. All right. And it's air conditioned. It's nice and cool. So here we are, ladies and gentlemen. Oh, yeah, this is the train. Yung pula tali, terus awal cakap dalam ni train. Doa nak kanin ni, aku bawa siapa kenda, nak pun train, nanti aku ni nomber, dole weekend lah, ya ketukai bakat kiau, aku doa yang malam, yang malam baka, sahabat tu dole aku, sampai tu kuna, apa, dole munuti, saya dole sarapan dole kango, gua kerosa, botu dole aku, kerosa tu kuna dole sambau, dole sangkai, ya labo. Pambula man may biro na biyakan. Sino mo naman natin nalakan. Doon doon, may kirawlakon na. May kirawlakon. Lisaratin na ba natin mo? World Trade Center. World Trade Center. Kaya kacho ko Dr. Tingo. O kami ko kota lang lako kaya. Sendar lang uno banda na coffee. Sendar na muka. Dok sala ko mandar may wawa na train. Wala ko choose ni train na nalako ng mga ko. In New Jersey. May kirawlakon na Pennsylvania. Train station may kirawlakon New Jersey. Kita chuk may district of New Jersey Newark. Wala ka na airport. Mekiro na waktu tolkin mekiro di bawah dia mata kalilai na nero tu mata kalilai mekiro di talme mekiro le sar in Statue of Liberty kita abu kikin le kwa da wuri ngana wanga utis no ngana wama da wuri kita le stalme vita marere balak
Nangkasilan sana tamu tabak be Dr. T. Mengka imbita ka ko mo ni sarap ko men binakan ni kuno. Ndala itu may waswas nang kaya tama. So mata ka media nakalo ka na mata ni. Matinuang. Uang ka pala mikro ko kini. Mikro lay sombo na Statue of Liberty. Ito kanen lay. Ada tak cikina rena bes mikro lay. Itu ko mikro lay bitamba na iba ka tangar karba ka tamerang. Kan lebih kanar sama la ko mikino benar la ko kini. Mata ka talaga kitula ko na office bes na cikino mikino. Nunggu wasu Filippo kanala Filippo tarkinkin ena office ni na renes ndo ndo besho te la mekin eta chicken ndo na so o Mrs. tarkinkin e so te kiro chuma ni mata e kero wa banga kero sar tal que tole so te kia que tole bitalano me te so chicken na nero de wero wa ko kala na bebia ala ko ko na maram ni kandabu o Mrs. tarkinkin ena beda bakasar te kero wa buktal so no no to ge so ta chicken sing ni mata se ba na wale usar na sim chumai isa sa nandang bulay doang nga sila Nandang boleh doang nga lo. kita ngande buka biotin ta sa bakadara ni sambol sa chicken be tarisi ndaro ngande ndaro maro ta kana kanile ke baka sa ando bikin ndaro len kasi ado bandara ka sampai kilometer tu dio nom karo Iya. Karo katul ka ba? au na baka mate ko Naka. Sudah kembali besar bikin dia nasa macam mai. Kero pa bini na kabakali bikin ni nanom ni abakarong tikumay sarap tikumay na ni Rongande and based in New York. Kero martak sar siberjuan na video ni Lako na Wanga to konta na cruise in Hudson River. Lihat sar main Statue of Liberty. Terus kita virtual mai bonton pastel mai kita lihat na World Trade Center. Kali andor piloti munti baka deng balilay. Terus ang kay bonton ko terus ang bonton na tini chain in New Jersey. Yes, ako nga ya nakabalik sar na siya mamay. Abi kanga bikin na ya bay Dr. T na bibo na lako ba. O da nga na baka mariko. Sali ka kira wa man daru ba ding man. Laksan nari kasanan. Barakan totol na nagdadagdag ko. Na type mila ko ni kina malibon na train sombo ba na kango lako ba na uba lako tapos na lista lang ki. Oh. Ginaw na kiro salak man tibal ko le bandi ko. Belat sa taran bicho ko na yung baki. It's a good experience of one day. Just imagine kaya kain tatak ko mo sampai ke bicho ko muli. Kiro la ko ko sa bicho sa bicho ni ken turang or sa lindor na dito ko sa karla ko Sa sarap ka woka. Sa kosar. Kaya kain biyan dengan sa kuko chicken. Iya. Sa Si Ronebam. Kaya kasali tur sa Ronebam. Sandra kan melebit mo kawawok. Au sa pangango kuwa. Sambol nga sa dala ko tombal da dili. Da waktu tolo ambet ni sa wawa to maindo. Munggo sanga chumo rete ni kan do bebo chike na wulcha sandra bisa. Baka mandangan dali sumbe nang buka. Sora tombal mo nang buka. Maya da nga bunun tur chike na wulcha. Sa baka sa me de me ver na sarbon. Arang ga imbil te ko wabu do sibat. Kana Bawa ni binak mana maramang ko, kau ni maramang daw wabok. Sa kamu kantor kanak-kanak ya bento tak kau cuba. Buno kita ngalok kilo. Sa kamu katur mana kamu malo. Lagu tu nana kami ko kerumi bulu tak dalam mana. Sabui kerumi itu tak nama mereka ko keranda kantor bitalaman terding. Pas sampai dekat kantor lah kena asal dia nak world trade itu bang red. Sabangan kau pasal kali ini cuma lakukan trade. Kau bagai dari nama tak kantor lah kantor lembar. Kerong kali mau itu. Train station. Iya, bilang balik besar bikin benda kali di bagian toka. Menaka nak na vikoi taki na vamuri kiro cumai. Dia cuma sana nitaro mai pasti bikin benda apply cuma na green card. Ang ganito pala man ang total na session ba't kay entahku mari ko pasilangi. Baleta na interview. Bikin sa tingom na naman ni Paul Kerker Kaya sa tayo talo cumay balata na green card na Oktober. Matay ni mada ni Oktober. Baka may nagkaroon sa 14 ni Oktober. Ay nag-gusto mo na karoon sa 14 sa kaba ni November. So 1 month. Make sure you're ready to apply. So bikin ni ko decline kunya lilay. Yeah? To balay tayo.
Kunyan lelai to boleh tale ni imbita mai nanom ni Walker kere ni application ni green card. Sabar tos na train, sama maden bikim ni ko ngani tolong li train air condition bila katu ta kombala ken dam dambe au sa mo de ngai ke. Kalau kau dalam ketiga sama lagi. Mau mentak yang apa balik mau. Naka. Yes, ni mo to ka sa lomanikim ni sar-sar ti kumai. Ba. Ente coba turang ko tamu dulu pak. Kalau kau nak bicara ni sama dengan kita, nada mau mentak itu. Lalu balik mau di. Kalau baru teki, saya tu nangon dengan dia. Saya kena menrong nama tensi, saya lewan kelon dalam mau. Nggak usah menrong nama tensi, saya kau mikir usah gaya ruang. Kamu mau kerja di sana, orang dalam mau ini, usah mau dengan iki. Ni mo de naka salalam tu yani ni kalau ngata.